Moko kuom jodolo e kaunti ma Mombasa jiwo josiasa mondo mi oduok chien liet mar siasa e pachoka kendo giket maino e chenro mag geto kelo dongruok ne jopiny. Kane giloso gi jofwamb weche e kaunti ma Mombasa, gikoni tulo mag siasa mosebedo ka nyiedhore e kinde ka kinde en ranyisi ni kwe kidek bedo maonge ka kinde yiero ochopo higa manyien. Gijiwo jodolo e pachoka mondo mi olemne piny Kenya kako machielo. Bende gijiwo rowere mondo mi otang' gi moko kuom josiasa makidek tiyo kodgi e kelo tulo. Tunaomba hata hawa wanasiasa waondoe hiyo migawanyiko ya kisiasa na hiyo mambo ya magunzi na nini, waondoke, maana Kenya ni yetu sisi sote. Waangalie sana vijana, tutawasihi especially wale wako makanisani na kule kwingine nje ambao hawaji makanisani, tuhimize ya kwamba waweze kuwa si watu wa kutumiwa, na hao wanasiasa nao wakome kuwatumia, maana wakiharibu nchi hata wao watajiharibia. Kwa hivyo sisi kama makanisa tuweze kuomba kwa ajili ya taifa la Kenya. Number 2, nataka kusema ya kwamba tafadhali wale wote ambao wanafikiria kwamba wanaweza kuingia kanisani na kuweza kupiga waumini na washirika katika makanisa, hiyo tunakataa. The issue of the political space is a very delicate issue, and we would like to just advise the politicians to be cautious when they talk, whether inside the church or outside. Church leaders should give the best advice to our political leaders, because Kenya is one and we shall remain Kenya after 2027. Kenya is our country and it's a beautiful country, so we should just learn to live in peace together with one another, so that this will bring promotion to our country, economic growth, stability, and even a positive mindset to inner growth.